Jirania Bokastini Don Bosco Rwng ni Fadani Chaitok Mumbai Cricket Tournament Mwthung jakha Mwthung mungni Paithakni Shalo Thangai Man jakha TTAADC ni Chairmen Jagdish Deborma Sub-Zonal Chairmen Dides Deborma Rwng ni Principal Tei Father Rungsrungnai Rokno Khoboi Kamini Okra Chakra Rokbo Mwthung mungo keplai engnai bodol rok mannai 20,000 yakpai keplai engnai bai batainai bodol rok rijaknai 10,000 Jayawai nai tongdi nok produce ni mangpliwo Don Bosco English Medium School ni organized by Bong Chairmen Mumbai Session 2 Knockout Cricket Tournament especially borok am chaini sikla rokno hekma manino yakare Nogholao phai line lamawo thik lamawo boni jino tai dofano siseri klangani bade oro Don Bosco school no dubai tini final match ngoi tongo Rocky versus kami ketal ang belake Don Bosco school no hambai majanogo amtike 2 in 1 number 1 education go reach discipline go reach number 2 boro education ni side by side oro area wo chiri pressure ko hekma mane ya kare Nogholao phai ठीक जरावो सिगला रंग जरावो बंगनी हानो बंगनी सामुंगनो समाजो फ्रांति हने अब जेबर उतुग नमनि आबनो ब्लेके हामाय माया परि मो एरिया वो जथेष्ट बंगनी तबो प्रभाव तंगो Don Bosco territory popular ngi tongo ang buskango sada no ब्लेके हामाय माया परो आमतिके गैदरिंग खैरुवे आम तायो आमतिके Nogholao तुबुवे borongno friendships ramrui borongno awareness painani abu belai samung kotor bonu bugai ang father lobo bele ke amai maya ko je keplai mai besek rang mari manai ne mo bongi organize the declaration no money mote hinkai 21,000 prize money and ingo shield tongai cup tongai runners up hinkai 10,000 prize money and runners cup shield tongai tai koyekta shield tongo man of the tournament ngai man of the match rok ngai ta